say, Achu. Hello, Achu. Simi Shohi. Calvary Hospital, come training center Phungcham we. Ringapa, Masot Kami Atamni. Rirana Singum Hiraka. Ngayura Migahai, Ngajonra Migahai, Karajan Pay Lemakanara. Calvary Hospital live Rirana Sangmi. Rirana Awi Kutlai Sami. Mangla Gachung Kangatang Sak. Pasawi Gazat Gachung Karang Sak. Mangla Wikazat Gachung Karang Sak. Pasa Mangla Paya the Ringavai. Mangla we Karing Urumang Queen Sak. Rirawi Dui Shang Lak in the Tam Queen Sak. Rirawi Legacy Mirinli experience Sambang Sak. Aka ina aka la sa kangarum sa sa kangarum we aman gasak paning queen sak mikuma we mirin we aman gasak paning queen sak oga tui hi rirana sem gahaya awi bangtem ne ka sa gazatna maray marana painting gahaya masi masa magtarna hapno ching dagle oga tui lam hang hili rirana Calvary Hospital Come Training Center Hili Panglak Kineshicine. Rirana Atam Gachitatan, Tam Jite, Kala Pangshapmi, Tam Todli, Pami Liminingla, Kavirawi, Lukamashenji, Kachama, Shim Jilipam the Lelaka, Kachung Kavrirana, Tam Jite Gahai, Jilirapam the Kale, Katong Ali, Paptang Sak. Tangkhul mang machi, you chat ka day ka chung ka hili, rirana kwirami. Ima yuwi katana ka shura, kaya ka apamili kwirami. Tu yu tu lang tailala, rirana pangla kineshicine. Tu jina, Calvary Hospital we ministry hapkok no maling sakmani. Ka rirana ka tong sawai laga shicin mi laga karane. Itum jivaring pai. Phungcham yang rerum we amai kharali trak ningshi rirana watsada khle jithai laga apam hi masha kong ine chikami da rirana jisu khmi ungshung hi awung li shi jine ungnaw ga tong li shi jine jiwan ring phai acha ngalung chili ga bisang ga hai rirawi mingwi wang ungram sem ga gali shru khira da hawla gina prohowi mingli chigat miser gahaya rauping tong li yaw go homa inala achu administrator agsada ringa pha phangshokli simik shohi itumli apam ngata tai the wena hili khuira milaga ring pha la gahaya gasip khuiga dale rasang mi de khle ga tong lila rirawi mingli prohowi raw ina ringa pha ningishi phangshokli Itume kasing kasahi saman kasalak de kui. Kasing kasawi kalum thada Calvary Hospital hiwi training katong hi kaluma kasalak de kui. Singham kapro kami thada pro hawi lukamashen je kapro lakre de peningi. Ari ngashun atam hili sharukra kui mi de kle katong rirawi mingli ning shilak haira itum saiko hi Arwi Saka Gahaya, Shim Ngalung Shun Mihaira, Ara in a Kamong Shora, Sayasara, Itum Saiko of Rawi Mangali, Arama, in a Pom Jiliva Kangning, Atam Trali, Itum Saiko, Meningara, in a Arwi Bible Bara, now the Jilitui Pom, Kanyaka Hang Laga, Itum Sayasa Kangrum, my Atam Ji, Sinka Kavaisara. At this very outset, I feel it honored and humbled because I feel the presence of God right now at this hour. I take it this opportunity of coming together, fellowshipping together for heaven's sake. We thank you so much. I, as the administrator of this dedication, would like to welcome each one of us present here in the blessed name of our Lord and Savior. And I feel this will really be a blessing to each one of us present here. It may be
a little bit, of course, there are some people, some friends, some believers coming from different parts. Some people, they are not able to follow the Tangkhul dialect, but I pray that God will really inspire us and bless us equally. I will just take only the opportunity of speaking only for Tangkhul dialect for the command benefits. I beg excuse for that. ไอ้ควายอิรักสิดาไอ้ควายเป่าไอ้ควายล้นเผาเนตบชูคราลิรมกดีอตูโบเขาจิกมาตมสิดาไอ้ควายตังคุลกีบิลิเวอร์ชิงเดยามคราบนินะไอ้น่ะคิกตังเลคเชอร์ตูริบาไอ้น่ะปังทกริบาปุ่มดมักสิชัวไอ้ควายตังคุลล้นเด็กตุมปังทกนี่ไม่ยามนังักปีกนี่อิโชนช่วยเดินไอ้ควายไม่ยามบุปผปีปีกนี่ไอ้บิเจไอ้กิปรัตนานี่ไม่ยามบุอิโชนบุปปีบวชนูArui atamili in a Bible bara, he Bible balaga in a rawi mingli targigatwi wasini singa kwai sase. Psalm is na Psalm number 24 we verse 7 we are sing G hitada kapi haidele. O ngawai ping na tumui kui kangalu. O achala kui kamong ping kangalu te kamatewi awungali sangwai runu te kamatewi awungachi kipakala prohona kapanga kala sashaba rai mangali sashaba prohona ongawai bing akui khangalo achala kwi khamong ping khangaholo te kamatewi awungali sangwai runu te kamatewi awungachi kipakala asang wi prohona te kamatewi awungana rirahi pangshapane awungawi awungane prohobingwi prohone rei kamatayane sashabane katang makhawayane avaleshondra kha hilipam da khale khangam khare kathem gashang saikor ogatuli khun khamange ogatui lamhang hili khun kharing dale lakha phasal mangla la phaya daring khwai calvary hospital come training center Phungcham the lingami kaini he Phungcham mangwi meaning la ima Tangkhul mangwi meaning la whole naga people we wangne rirawi miyu hili khipa khala ki we wangla khara ka tong li watang with me kwaine apam hi achin thulaga awungana ramungana maikrana ngalungshun mi ga hai hi krista mararung lakhen tang dang ningrno yao go home ina riban ga ta khamong shoki chi hi jishu krista mararung laka aina tangda ministry ming mayang lakina sawai da prohowi ungram shok mai runu itum saiko rong ning kasila Calvary Hospital Come Training Center Phungcham achu aina thrilaga Pirawi mingli ministry hi hopok pai khwai prohowi rao Revd Aping Khamrang Pastor Somdal Padi Church ina awavu rira anaumera chishu kalamangla gatharawi mingli ripan hi gagadadne kalakhamong hi shok mini